veliko mi je zadovoljstvo da vam mogu reći da od drugog dana, odnosno od prvog dana od kad je muzej osnovan od 16.11.1925. od onda pa neprekinuto do danas u jednoj sobi se mi prisjećamo i slavimo i častimo Vatroslava Jagića kao najvećeg Varaždinca kojeg smo imali. Stoga nam je izuzetno drago da se i ovaj međunarodni skup otvorio i da tako uspješno je završio prvi dan, kao što čujemo, i da danas vas možemo pozvati na otvorenje izložbe koja se nadam da neće ostati samo izložba nego i stalni program. Drago mi je da je Varaždin prepoznao važnost 100. obljetnice Jagićeve smrti i uz ove popratne, da tako kažem, a zapravo dubinski sadržajne i trajne manifestacije kao što je ova izložba. Što Varaždin treba biti silno ponosan. Rekao bih da je Jagić sigurno u hrvatskim razmjerima, barem u području humanistike, najvažniji autor koji je utemeljio zapravo i pridonio, barem da tako malo relativiziram, utemeljenju slavistike kao znanosti. Afirmirao ju je, i to se često ponavlja na našim skupovima, kao struku ravnopravnu romanistici, ravnopravnu germanistici u svijetu i uz to bio silno produktivan. Ponavlja se jedna rečenica da je po toj produkciji, a ne samo po kvaliteti, ispisanih stranica ostao zapamćen sve do danas. Napisao je 100-tinjak knjiga, kada gledamo opseg, od kojih je svaka knjiga imala ili mogla bi imati 200-tinjak stranica. Ono što mislim da smo uspjeli, ja i svi moji suradnici i kolege u Gradskom muzeju Varaždin, je da smo ovu sobu na neki način ambijentalno približili ostatku stalnog postava kulturno-povijesnog odjela. Ovi neki pravi predmeti, kako da velim pravi, trodimenzionalni, ipak nose nekakvu životnost i evociraju na neki način, unose neku veću možda ljudskost. Obratite svakako pažnju na biste i kiparsku baštinu koju su Vatroslavu Jagiću posvetila naša trojica možda među najvećih kipara hrvatske moderne, Ivan Meštrović, Vojin Bakić i Rudolf Valdec. Već sama ta činjenica govori zaista mnogo o njegovom značaju.